sebab Engkau rekapia. Enden simbaruman Tuhan, sabab perbahanan nasi rejim, alu puasa dengan gegeh nasi badia cine, ia engkau diberitakan Tuhan kemenangan, Engkau icidah kena keselamatan nai lebe-lebe bangsa kerina, itepatina janjina man Israel bangsana, sabab ia tetap berkelengat teras kerinaman kala kenda. Bangsa idoningong ida kemenangan, sirah ibas di batanari, ersurah laman Tuhan odoni kerina, ersurahlah dengan rendela perban riahna. Enden pujin man bana, embuslah tanduk ras terompet, tersurahlah man Tuhan Raja
konerangi doni enda. Mari dagi si puji Tuhan no kerina doni. Tuhan kapras kam jana resten dindu. Ogen ibas Injil sebadian hari ikutkan Matius. Kemuliaan manbadu o Tuhan. Ope dengar ijadikan dibata doni enda. Kata golit. Kata ras dibata. Jana kata dibata. Mula-mula nanari kata ras dibata. Arah kata ijadikan dibata krina sina salit. Lalit sada pe ibas krina singgo jadi ijadikan la arah kata Kata ulu kegeluhan. Jana kegeluhan maba terang man manusia. Terang arsinal sal ibas gelap. Jana la tertalukan gelap terang dai. Disuruh dibata pesuruhan na gelarna Johannes. Ia guna meritakan karena terang man manusia. Gelah kerina manusia megikan dingentek man berita Labo si Johannes terang ia meritakan karena terang Enda meterang situ terang sangana kudoni. Enda nerangi krina manusia. Kata go ibas doni enda. Doni enda ijadikan dibata arah ia. Tapi lai tandai doni enda ia. Ia ndahi negerina jine. Tapi bangsana la ngalokan ia. Amin bagi ia. Lit ngekala singalokan ia dengan tek manbana. Mankala sebagai berekena hak jadi anak-anak dibata. Kala jadi anak-anak dibata labu tubuh arah darah manusia bagi biasa anak. Entah tubuh erdandankan skala dilaki tapi dibata ke bapana. Kata go jadi manusia jana laringan di tengah-tengah, jana ia ringan di tengah-tengah ta. Go idah kami kemuliaan nasimbelin. Kemuliaan si mereka dibata manbana arketekan ia anak dibata si tonggal. Anak cidahkan lias ate raskai sebenar karena bapa karena ia si beritakan Johannes asumnina ia katangku asumningku pudin ia asangkan aku tapi belinan ia asa aku. Sebab ope dengar aku tubuh pe ia nggolit. Randankan ia dem perkuah hati. Pasu-pasuna kita kerina. Diberi kena manbata lias ate sila keri-kerin. Dibata mereka undang-undang arah Musa. Tapi lias ate ras kebenaran kena dibata arah Yesus Kristus. ICP labu pernah ngidah dibata, tapi anak si tonggal si bali ras dibata dengan serembak ras bapa ia singgo petandakan dibata. Kata Tuhan, pujian manbalu Kristus. Selamat Hari Raya Natal. Berengi derminai kita mau ngerayakan misa berengi Natal semeriah mulia ras Muhammad. Lideba mulih gereja nari yung putina ka aluman man pesta galang ras pangan-pangan sintabah. Tapi lid ka biasa-biasa saja galit na. Melalaka umat adinggo ngalokan misa berengi Natal. Lanai misa Natal pagi-pagi. Nai tupung misa berengi Natal dilakukan pas tengah berengi. Ada yang ikut berengi
maka umatlah harus nari ikut misa ku pagi warina. Tapi ketika kedua rinda misa beringin Natal dilakukan tanggal 24 Desember Karabunwari, maka reku misa Natal pagi-pagi harus jadi kesemalan si harus dipeturah. Artinya umat perlu kal tetap rek misa Natal pagi-pagi anempe beringindai enggo misa beringin Natal. Berita Injil sisehken bas misa Natal pagi-pagi pe laseri ras si beringin Natal. Adi si bas beringin Natal yogeken teks arah Injil sinoptik. Tapi bas misa Natal pagi-pagi lalap yogeken teks Yohanes, tepatna prolog Yohanes. Bas Injil warienda kemuliaan ras erga daulat kata ditampakkan ia kata si ras di bata ras kata di bata jana kata si salih jadi manusia ia Yesus Kristus Tuhan ta lamun berak kita nantak di bata Bapa tapi alun natap Tuhan Yesus kita setuhuna nggongi dah Bapa. Tuhan Yesus si iraya kenwari enda ngeluh ibas kesederhanaan kemusilan ras kekoten kerina geluhna sedekah idoni bagi sadaka geluhan si terbuni tapi dem kemusilan raseh paksana ku kegeluhan si dem kinisran seh harus mati isilang enda manusia kemuliaan di bata si jadi manusia Tuhan Yesus Kristus si amin gia ia mulia dem sinalsal kemuliaan di bata rupana tempas di bata tapi idalanina dalam kesederhanaan kemusilan keterukan pusuk pendahinna layan tusi terbuni tapi ndalani kinisran dalam geluh si isilahkan manusia enda dame Natal situ perayaan wari Natal situ si teridah arah peringatan Rusia kesederhanaan keterukan pusuk megenggeng dalani geluh si tetap wari labu perlu termurmur dahin si petampa arah kepate mankala musil kitik raskote mari sisakan salam tak selamat Natal teman tak sadara rasen sadar rasku sedebanna sidahi teman-teman tak si maun lalindat diate kalak anak panti asuhan jelma si mentua bas panti jompo orang tua nini bulang nini turung sindau kerina arah anak pas kempunan nari teman kesain singgung dekah sakit ras lapar nasi tungkir pas sedebanna. Bagaimana kita jumpai ayo Tuhan Yesus ersinalsalkan ayo Bapa ibas diri senina turang tasi jarang datang perhatian isi meteksa terang ayo Tuhan Yesus sekal gegehna ibas ayo kala jangan halu bagi kita pedatan pasu-pasu simpar arah pendahinta kala